Welcome back to my YouTube channel. Pini nilina pachini jila bangke. 7 habits to success. Sontroxia habits. Ilitum la sontroxia habits jong si ilitum follow lo bulat ilitum success vekpo. Vestige a platform longke. First, kecheng si a habits ilitum gachi binai bangke consume the product. Mane hormu hortar vestige on products ilitum use nangpo. Lalo polote ilitum chini po. Use mesen ma use no dang mali tum chini po. Lalu first habits kacibinai mang elitum products asonten hormuta melitum use lab nang po chomat lab nang po lansi elitum chini po mati de. Lalu first ke consume. Second point mang ke share nang po. Elitum yung si vestation products ki use pen use mesen polote. Elitum han ale nang pi polote. Elitum jirpi tum han me share nang po. Second point bang lo ke share bang ke. Next habits bang ke list kuri nang po name list है कोमा तुम अमेन से इले तुम्हें तक नहीं childhood friends jirpi la bihe ka jirpi mate school long jirpi college long jirpi mate don rap mate te bok te right tum amen tok nang po ile tum list kuri nang po la pendata philo pote 4 points bang ke invitation ani invite nang po alang li tum han birta pinang po list selam tangdelo prote inut han cekol nang po mate hem te bok terai tum han polot a hem dam si thanam nang po invitation pidam nang po la so platform alam pachini nang po alang li tum han la pendet lo polote 5 points bang ke meeting fix nang po alang li tum han nang li ko tum han sika invite ma pola tum han meeting fix pinang po ile tum la so platform alam a details thanik nang po 5 points bang ke meeting no fix ik nang po lalo 6 point bang ke teamwork dake innovate like kam claim re nang ji pukali ako innovate kam claim ban ke dake success une la si team man si claim nang po team man si ajar kam dame claim nang po lalo 6 point bang ke teamwork claim nang po lalu ning la so habits padonang po lapen ke last point bang ke 7 points bang ke follow up chikuri yang po ilitum team dum ha nang litum consume elo hormuta mi use elo share lo nang li jirpu pi dum ha list ame kuri elo list ame togalo invite elo meeting hai ta pado at aphiet teamwork ta padolo na pendete follow up kuri nang po alang litum ha chikol boy nang po arni bang la chikol boy nang pokali hoptai si hopta hini pen batai hoptai si pen batai hini ke thom la son le che follow up ta chok alo la sontroxia habits lo ilitum ninga chibinai la lo pote wastage long success back po consume first point ke consume second ke share third ke list fourth ke invitation fifth ke meeting la pen ke sixth ke teamwork la pen ke 7 ke follow up lalu follow up ke ilitum shopping mall long tame ilitum damlo pote hormu hortar chanam damlo pote ilitum contact number nang hang don contact number nang ke hang don copy phan contact number nang hang don po ilitum long message hai tame nang le bom po lai copy lo ilitum han nang ke follow up lo la son dak taxi vestage song tame follow up do nang po team dum han che follow up nang po lalo la son troxia habit song sinang litum follow lo polote vestige song ke success ik back po nalo pini nang litum mana pachini je 7 habits to success bang ke sontroxia habits ning chi binang po litum lalo pote litum success po la so platform pinia video bang ke la pon si gang ton cardom kado ko yo phanta chorolo nang litum kecheng men kijudan nang litum nar juduni thorpa apane nang litum yong si nili channel lo kimilang polote nili channel bang nang subscribe don ikdana lapen ke bell icon on tome click ikdana lalu pote nang litum nili video isi tame nang misun ikelo lalu pinia video bang ke la pon si bang